تماشاوانên hêja em dê her li ser rewşa vîrusa korona biaxefin. Bandora qonaxa nû lawazkirina vê qonaxa nû rêkarên rûbirûbûnên vaksîn û dermana ji bo vîrusa korona COVID-19 jî Doktor Iqbal Hesen Pisporî nexweşiyên henavê ji Münstera Almanya li gel min e. Dembaş Doktor Iqbal, Doktor dixwazim ji wê yekê dest pê bikim ku niha li tevaya Ewropayê wekî ku ev rewşa rêkaran, rewşa rûbirûbûna vîrusa korona tê lawazkirin, tê sivikkirin, gelo ev yek çi bandorê li rewşa vîrusa korona dike? Belê şev baş Slavû rêzî ji te hûş temaşevanên hêjan re. Belê rast ev vîrusa korona em di mewca ewlî de ne. Ev nexweşiyê vîrusî em zanin ji tecrüba me ji vîrusê berî niha gil dinyayê derketine ser mewcatên ev mewca ewlî û ana em mero karê bêje em ketine nava mewca ewlî de. Hejmar bixwar nakevin lê noek ji îstebatê ketî zêdebûna wa de. Yani ev birêne ehsaî tên hejmarkirin lê mero zanê îro nihal Almanyayê ew hejmarê wana sebat ketinê de hew qat zêdeyî hev dibin. Doktor niha gava got mirov vê rewşa vîrusa korona digire. Tê gotin ku vîrusa korona kargeriya wê yani tesîra wê ji vîrosê din zêdetir e, zûtir belav dibe. Gelo ev 3 milyon û nîv kesê got pêketine pêla yekem de. Hejmarekî zêde ye, dikarit pêla duyan de zêdetir bibe Doktor Iqbal? Na hejmar ne zêde ye, rast e yani ji va vîrusê dî ne zortir e. Yani ev vîrusê berî ku niha derketî bi rastî hejmara mirinê wana bêhtir bûn ji vê na. Em karin bêjin ev influenza xuta cara dî derket berî çend sala serê sedî deh ji insanekî pê diketin pê dimirin. Lê ev vîrusa korona erêl dewletna wek İtalyayê serê sedî 14 pê mirine. Lê heta weke ana li Almanyayê em gihane nêzî serê sedî 4. Tabii ki Almanya ji pir dewletê din baştir e vî hawî de. Lê xebera tê ye ev vîrus intîşara wê zêde belabûna wê bi gelkî bêhtir e ji va vîrusê berî niha gemenast kirin. Başa Doktor Iqbal, çima ev vîrusa korona karî bandoreke wisa bike ku tu zanî niha aboriya cîhanê bêje hemî rawestiya ye, ev peywendiyên sosyal rawistiyan e cihên mesela restorant bê cihê ku xelk lê kom dibê hemû rawistiyan ev helwesta beramberî vîrusa korona hatî dayîn gelo divê berdewam bike. Tu çawa dinirxînê Doktor Iqbal? Belê ev tiştekî di tabiya vîrusa de xuta getên û bela dibin li dinyayê bi wê hawê zêde dibin. Lê mero nizanê kengî disekinê cana ji ber xwe ve disekinin gi baş li dinyayê bela nebû bin di tabiata xwe de cana nasekinin. Niha îro korona zêde bela bûyî û em bawer nakin bi hesanî bisekinê. Yani em dibêjin hê mewca ewlî xilas nebûyî û em gelek ihtimalata dênî gi mewca de dûa werê jî. Rast mero dibêje parêza xwe bigirin, restoranta digirin, dikana digirin. Ev tiştekî baş e, ev sebeba wê ji bo belabûna wê bi zêdebûnekê nebe ku munazama sihî yani nexweşxane hew karibin nexweşa derbas bikin. Mesele dûr de ye bi rastî. Ev mesele jî niha sivik dibin ez dehên didimê li Kurdistanê, li Iraqê, li Kurdistana Sûrî jî û li Almanyayê jî niha hino em va icraat sivik dikin ji bo ku weke me gotî ev hejmar noek îstebatê ketî wa de yani qat hew zêde dibin. Doktor di mesela dermanan da dermanên ku li dijî vîrusa korona tê bikaranîn. Mesela gor agahdariyên min li Swêdê mesela plasma tê bikaranîn, xwîn tê bikaranîn li dijî vîrusa korona. Li Amerîka Donald Trump dest nîşan kir ku nexweşî hin dermanên malarya bikartînin, li deverên din hin dermanên din bikartînin. Kîjan derman Doktor Iqbal zêdetir efektiv bûne, zêdetir bandor kirine heta îro di rawestandina
فيروسا كورونا ده البانا خوشا بله اف علاج تبحثا وكري حمجي مرواناس دكي اف علاجات بلازماي اف جميج ده هي de تختوريه ده وعلاجك بر ناجع يعني بر كار دكي اللي مروني كاري بر كيما يعني منطقه ويناكي نخوشي بيكتي ومناعه بوار تشبوي امونيتيت بوار تشبوي مرو خوينا وادك شيني بلازما يجي صافيت كي ودينا خوشنا دي بير حد بن لي مروني كاري انتاجنا مظن بيبكي يعني دميني كيميائي هندك براستي اف علاج دي تبحثا واكري اف قال وابروي اف علاج ملاريا ريمديسيفيا اف هري هيفيتكن اونا كاربي فين خوشي قضاء سربكي يعني حتى انها دراساتي كوتشبوي بر بشائر هنا انه تشنا باش هو در كيفن اللي هي در نكتنا وحتى كو در كيفيجي جرك دمك بميني حتى انتاجها ويتشي بي ده علاج برين هذا باس بيت علاج تقريبا هيدروكسوكلوروكوين براستي تنجعوي برمزن تنبوب كيماي امكارن بيجن غور دات ديستيم ده ايرو جنا حمنا خوشي كورونا مرو بي باش تبي دكتور من دخست از گریدایی به روشا پیدا کرنا واکسینه بپرسم نها بری دسی روژا حتی بحث کرن کو اوکسفورد لسر واکسینه که کارد که گلکی جی پیش کتیه بریتانی لسر کارت کن امریکی لسر کارت کن سویدی لسر کارت کن بجا آلمانیا جخو ولاتی کو تلید مینه در روشا پیدا کرنا واکسینه ده ولاتی که گلکی پیش کتیه از جتا آگاهداری ور بکرم دکتور راسته يعني بر دولة سيرفي مثلا كاردكن فاكسيمة كي لقاحة كي درباس بكن جالك دولة جي جهانة مرحلة مروزاني يعني كوش بيش ده بحث بكن قبل لقاح فاكسين مرو ده حوالي عادي ده مرو بخازي لقاحة كي عم فاكسيمة كي شكي شبينش حتى ده صالة جرد في حتى مرو درخي لحنجي بلابو الدنيا إيرو جالك دولتها بر خطوات وينا بسر هفداني يعني عجله كرم براستي ودولة جهانة مرحلات الدوا د فاكسيما د جمرو سر انسانا وجه كاري بجربيني يعني وكب مرو بيجي يك جوانا صين راست خبراوي والدولة نديجي دسبيكرنا اللي حتى مرحلة سيا درنا كذي مرون كاري بيجي كسين كيس فاكسيم مرو كاري بستيني او جيب تخمين ما نزي دهيف ونيف حتى سي هيفي دي جير دوي تابي اف حتى جي قرار بدن افاكسيم تشي بوي باشل بايويري حتى جي اف فيجي انتاج ببي او جي دمك جير دوي او جيب كيماي ام بيجن حفت هيف هشت هيف حتى صالك جير دوي يعني جنها وصالك دي انجا مكارن بحساب فاكسيمك جا مكاربن ناف خلكي بلابكن ام بحث بكن بلي سپاس دكتور اقبال حسن بسوري نخوشيني هنافي كوج منستر تلقلمم سرچاوه همیشه باش